50. Welcome back to Budget by Myra. Assalamualaikum and hi guys. Pada yang pertama kali datang dalam YouTube channel Budget by Myra, I am Humaira and you can call me Myra. So guys, hari ni kita akan buat cash stuffing untuk saya punya sinking fund. Jadi mari kita sama-sama berapa yang ada dalam sinking fund saya. 50, 1, 2, 3, 4, 90, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 90, 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120, 120, 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul. Oh, 120, 130. Okay, so 130 untuk saya punya sinking fund. Pertama sekali saya akan masukkan self-care. Jadi self-care macam biasa RM10. Saya ambil duit RM1 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next is anniversary. Anniversary pun 10. Jadi anniversary 1, 2, 3, 4, 5 dan ambil lagi RM5 di sini. Okay, so anniversary is 10. Shopping 10. Jadi guys, macam tidak berkesinambungan lah saya punya cerita. Jadi duit ni kenapa saya punya envelope kosong? Sebab setiap kali saya ada duit lebih, mungkin husband bagi duit for groceries, jadi saya pakai duit ini. Tapi duit yang husband bagi tu saya transfer ke Aeon Bank. So birthday saya skip sebab saya sudah beli. Lepas tu dental ada di sini kah? Rasanya tiada. Oh, dental tiada. Itu saya akan masukkan terus ke dalam my Aeon Bank. So now kita mau cari raya. Menurut pengalaman sebelum ni, raya yang baru-baru ni, saya spend hampir 1,000 juga untuk myself. Jadi saya kena at least simpan RM10 sebulan untuk menambah. So ada juga benda yang husband tidak payah beli sebenarnya, tapi saya teringin sangat mau beli. One man headphone RM10. Okay, one man ahead RM10. Lepas tu travel. Saya adakah travel tu? Healthcare. Oh my god, kenapa I'm so noob? Travel tu saya kena masukkan terus ke dalam RM50 lah. Travel tu RM50, tapi saya kena masukkan terus ke dalam apa nama dia? Saya punya Aeon Bank 50. Sama juga dengan satu lagi travel in Malaysia pun kena masukkan terus dalam Aeon sebab saya tiada dia punya sampul. Jadi saya letak tepi dulu. Lepas tu deco tu adalah wishlist. Okay, deco tu adalah wishlist. So that's it. Yang lebih-lebih ni saya tidak dapat masukkan lagi. Macam emas tu saya sepatutnya masukkan ke dalam terus beli. Lepas tu Miga I, my emergency fund, saya masukkan dalam Miga I. Nanti saya klik untuk bulan Mei, nanti saya akan cek balik apa yang perlu diubah dan tidak perlu diubah. So that's all for today. I hope you enjoy my video. See you next time, inshallah. Bye.